gufata. Rero uyu mutwe w'iyi nkuru uravuga ati ingabo za SADC zabaga muri DRC zatangiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Reka dukomeze gutya rero. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Ubutumwa bwa SADC muri DRC bwabagamo ingabo za Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Amakuru yamaze kuboneka yemeza ko zatangiye gutaha kuri uyu 29 Mata 2025. Mbere y'uko aba basirikare bahaguruka muri iki gitondo, habanje igikorwa cyo kugenzura ibyangombwa byabo ku mupaka munini wa DRC n'u Rwanda uzwi nka Rakoronice. Umubare w'abasirikare batashye muri iki cyiciro ntiwamenyekanye kuko ni igikorwa SADC yifuje ko cyaba mu bwiru. Hagaragaye kandi amakamyo agera kuri 7 atwaye ibikoresho byabo ndetse n'imodoka ntoya zirimo abahagarariye inzego zibaherekeje. Icyamenyekanye ni uko uyu munsi wahariwe gucyura ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bake babiherekeje. Bikaba byitezwe ko mu bindi byiciro aribwo hazataha benshi. SADC yateganyije ko aba basirikare bakoresha umuhanda wa Rubavu-Kigali Rusumo bakomereza mu karere ka Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Ingabo za SADC zatangiye gukorera mu burasirazuba bwa DRC mu Ukuboza 2023. Zafashaga ingabo za DRC kurwanya ihuriro rya M23 kugeza mu mpera za Mata muri 2025 ubwo zatsindwaga mu mujyi wa Sake na Goma. Inama idasanzwe yahurije abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC muri Tanzania tariki ya 8 Gashyantare yemeje ko ibiganiro bya politike ari byo byakemura amakimbirane yo muri DRC no mu karere muri rusange. Bashingiye ku myanzuro y'iyi nama, abakuru b'ibihugu bya SADC tariki ya 13 Werurwe bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'izi ngabo basaba ko zitangira gucyurwa mu byiciro. Ibikorwa byo gutangira gucyura izi ngabo byaratinze bitewe n'uko SADC yashakaga ko zakoresha ibibuga by'indege mpuzamahanga bya Goma. M23 yasubije ko ibyo bigoye kuko ingabo za SADC za DRC zacyangije mbere yo guhunga urugamba rwabereye mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho imishyikirano ya M23 isaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma inaniranye. SADC yemeye ko izi ngabo zikoresha inzira ku butaka, isaba u Rwanda inzira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize yabwiye Igihe ko u Rwanda rwemereye ingabo za SADC inzira nyuma yaho uyu muryango birusabye. Ayo makuru rero niyo makuru nari mbashije kubona. Ibindi bigenda bivugwa ndagenda mbaha nkiyumvire.